Welcome to the Higher Table Podcast. Once again, it's another episode. I'm hanging out with men Gail, now uhuru, Mr. Rasou. Decide on namsi ene ukowa ene wofulela zingulube no zinya ziliwa. So over time we are late. Behind the scenes. Behind the scenes. Ndikumbelo ndiro thoma mushumo na musingatha belo. Oh, okay. Namusi ari ruthome nga ngwendila, ruthome rubele mudzimu wa makoleni. Arboni. Ati zvino muzimu ri to amba naye. Ri kombela thoma ri ambe na muzimu. Muzimu wa litadulu. Namusi ri pano chiyawelwa panoni. Nakona ni yanga panoni buga apo to vuwa zwavhuḓi vhuḓi muzimu wanga una headache. Ndikombela ri kavashele tshanḓa chavo cha phozo. Faya hanefhaḽa kha ṱhoho yawe ine ya khou lila magongonga zwa zwino uve na vhutshilo. Ndi khou rabelisa na vhafumakadzi vhoṱhe vhane vha vha pregnant muzimu wa vhatonde vha ri bebeledzi president. Amen. No khavara vhoṱhe vhathu. Ai nga maanḓa na vha sathu begwaho ni khou kona u pfesesa na vhane vha khou tshila. Ri khou tea ro vha rabelisa havho vhana vha ḓo bva vha vhathu vha vhukuma. Vha serious? Hai vha ḓo bva vha vhathu vha vhukuma.